I'm asking the team of 5 million to unite once more to defeat what is likely to be this more dangerous and transmissible variant of the virus. Kei te mihi atu nei kia koutou I tēnei wā. Koutou e mātakitaki mai nei ki tēnei whakapāhotanga o Te Reo Te Uru. Ana, ko te kaupapa nui kei mua I a tātou, kei mua I te aruaro I tēnei wā, ara ko te mate kōwhiore, I te mea ko tai tātou ki te taumata tū whakarerewa tua whā I tēnei wā. O tino I tēnei wā, kei te huri atu au, ki te kaihautū o te Oranganui Health Authority, ki te mihi atu ki a koe Wheturangi Walsh-Tapiata, kia ora no tō whaiwahi, ki te kōrero mai ki a mātou o te reo tūru. Tēnā koe Eruera, o tira tēnā koutou e are mai ki tēnei kōrero. Ko taku pātai tuatai e te waia, ia au ngā wakaro tau matua mō ngā wānau e ngā rā tata e are ake nei. Te tuatai I ui ngā tiamana o ngā iwi katoa o te rangatupua I ngā pō, I pātai rātou ki ngā rōpū hauora, ngā rōpū oranga, he hanga wakaritenga, ki a mātou o Te Oranganui, kāre he raru, nā te mea kua whakarite kē, me he mea ka tai anō tēnei ngangara kei Whanganui I a mātou. Ko te tino take, ko te delta, nā te me he rere kē tērā ki era atu o ngā momo URUTÀ. Nā reira, ka wakarite etihi mai anō ki te tautoko, ki te tiaki I ngā wānau o te hāpori o Whanganui nui tonu. Ia au ngā rautaki a ngā kaiarai mō te tiake I ngā rohe. Kei ia iwi tā rātou ake rautaki. Kei a Te Oranganui te I rautaki hoki. Nā te mea te maho ngā peka o te mahi o Te Oranganui, ko te mahi henengaro, ko te mahi wānau ora, etihi o ngā wāhi tākuta me ngā nehi. Nā reira, ki a Te Oranganui, ko te mea nui kia haumaru ngā kaitiaki, ngā kaimai me ngā wānau I tēnei wā. Kei te aki, kei te tono, ki te minenga, me he mea kāre koe I te tīmata tō wero, kei a mātou o Te Oranganui etihi hui, etihi wāhi, kia uru koe ki te mahi tō wero URUTÀ. Kei te kōrero mātou ki etihi o ngā hāpori, ki te whakarite etihi hui, kia haere etihi o ngā kaimai o Te Oranganui ki te āwhina I a rātou, me tā rātou wero. Ko kaupapa tētei, ko Waverley tētei, ko rātana tētei, me etihi ki te taone nui o Whanganui. Ko tētehi atu rautaki o Te Oranganui, ki te piri ki era atu o ngā iwi o te rohe wānui o Whanganui, ngā wairiki ngātiapa, ngā rauru, mōkaipātia, ngātirangi, era wāhi ki te mōhio kei te pai rātou, pēhea kia āwhina a Te Oranganui ki a rātou, me he mea ka hihi a rātou he āwina, kei te mahi tahi mātou etihi wā, ki te ki ngā momo pānui, ki ngā wānau, atu I tērā kei a rātou tā rātou mana motuhake. Ei pātai wakamutunga māku Wheturangi, ki te tō te roatia te rāui, e a te rautaki a ngā kaiarai aiwi ki te anga wakamua. He pātai pai tērā, nā te mea ahakoa ka ki te kāwanatanga e toru ngā rā ki tēnei taumata tua wā, ka wakaro mātou kei te haere tonu tēnei kaupapa. Nā te toko maha o ngā tangata ki te rohe o Tamaki Makaurau, ki hauraki hoki. Nā reira, kei te mōhio kē mātou, me hui anō ngā iwi o tēnei rohe, me hui anō ngā rōpū hauora me ngā oranga, ngā rōpū oranga o tēnei rohe, ki te āta titiro, ki ngā kōrero o Jacinda Ardern, kia whakariti anō mātou mō ngā rā kaimua.